W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, przeżywamy szczególny czas naszego życia, czas Adwentu, przygotowania na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednocześnie czas odnowy, czas przemiany. Czas, kiedy zastanawiamy się nad sensem naszego życia i na nowo odradzamy się, jak to nowe życie, które przychodzi w nasz świat, w nasze rodziny, ta maleńka miłość. Przeżywam w naszej parafii rekolekcje święta adwentowe i chcę w imieniu księdza proboszcza serdecznie przywitać dobrze znanego, byłego sąsiada, który pracował w cudzozieszkach księdza Jerzego Jodzika, który teraz w tej chwili jest proboszczem w Szuczyńskim rejonie w parafii Astryno i dzisiaj znowu przyjeżdża do nas już jako kapłan, który wygłosi nam Słowo Boże, które pomoże nam zachęcać nas do otwarcia naszych serc na to Boże Słowo, na Bożą miłość. Serdecznie witamy i prosimy o przewodniczenie tej mszy świętej, koncelebrowanej. Drogi księże Aleksandrze, dziękuję za miłe powitanie. Dzisiaj tę Eucharystię sprawujemy w następujących intencjach. Jeden z kapłanów poleca Bożemu miłosierdziu wszystkich zmarłych pochowanych na cmentarzu we wsi Drużba. Drugi kapłan modli się i prosi dobrego Boga o miłosierdzie dla dusz zmarłych, dla Aleksandra Żyzniewskiego oraz Maksima Trejmak. Prosimy Boga, aby Bóg był miłosiernym Ojcem i pozwolił jak najszybciej oglądać swoje oblicze w niebie dla tych dusz zmarłych. A żebyś nasza modlitwa była miła Bogu, pokornie Go przeprośmy za swoje grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, od dawna przygniata nas jarzmo grzechów. Spraw, aby nas wyzwoliło upragnione nowe narodzenie Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi obrosł sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępujący roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imion, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi. Oto Słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocalił od śmierci. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam czyni cuda. Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. Boże, moje serce, moje usta, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęła. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Słowa święte Ewangelii zgladzi wszystkie nasze grzechy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak себе czujecie? Czy dobrze wyspaliście? Czy w dobrym nastroju wy? Lubię Chrystie Panu, braty i siostry, i Bogu dziękuję za tę chwilę, możliwości razem z wami modlić, razem z wami czytać i słuchać Słowa Bożego. Dziękuję Bogu za tę możliwość, że przez posłuchu waszego księdza proboszcza, księdza Witalia, mogę tu razem z wami być. To wielmi wielki dar, jaki Pan Bóg uczynił dla mnie i mam nadzieję, że przez posłuchu mojego serca uczyni tak samo i dla was. Bo jak zaznaczył szanowny ksiądz Aleksander na początku Świętej Mszy, to czas, kiedy my powinny trochę zapomnieć i uglądać się w głąb naszej duszy, co tam jest. Bo kilka razy my przeżywamy ten adwent w naszym życiu, w naszej codzienności. Już na pewno nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz my czujemy ważne słowa, takie jak rozpoczynaje się święty czas rekolekcji, kiedy my z wami przez słuchanie Słowa Bożego rychtujemy swoje serce, swoje dusze, swoje семьи do uroczystości Bożego Narodzenia czy Wielkadnia. Prostoje, że my słuchamy Słowa Bożego. I kochane u Chrystie, to jest najważniejsze, że my przez słuchanie Słowa Bożego rychtujemy się do przyjęcia tego Słowa Bożego. Bo nie możemy narodzić Boga, kiedy to Boże Słowo nie będzie zasiejone w moje serce. Nie możemy przynieść dobry plod, kiedy dobra w sercu nie ma. A najważniejszym i jedynym doskonałym dobrem, jakim my możemy mieć w swojej duszy, to jest nasz Bóg. I kochane u Chrystie, my z wami rozpoczynamy. Wiadomo, że na początku Adwenta my już, tak скажем, startanuli do tego, aby przyjść w pewnym momencie do finiszu, spotkać z Bogiem. I wесь świat w dzisiejszym czasie mówi o tym, że my powinny podrychtować się, dobrze podrychtować się adwentowym tym periodem, aby odznaczyć dobrą uroczystość Święta Bożego Narodzenia. I właśnie, kochane u Chrystie, i tak porой odbywaється, że Pana Boga my stawimy gdzieś, переносим, присутність Pana Boga переносим ze swojej codzienności do uroczystości 25 sierpnia i кажемо, ось tam będzie już Święto Bożego Narodzenia, ось wtedy my i susтренем Pana Boga. A ten czas, jakby by, Boga nie było, czy co? Насамрэч, так порой і здаецца, што свет жывець і рыхтуецца да Божага нараджэння, як быццам бы Бога сёння ўжо не было, альбо яшчэ не было. Нам больш клапоцяць агеньчыкі і ялінкі, аніжэлі нашае сэрца і той Пан, который дае сябе пазнаць. Той Пан, які дае магчымасць дакрануцца да яго жывога сэрца. Тому, kochane u Chrystie, my сегодня z wami, słuchajući Słowa Bożego, pospróbujemy, albo nawet my zrobimy to krok naперед, aby
слухаць Слова Божае, каб Бог увайшоў у нашае сэрца, каб Бог увайшоў у нашу свядомасць, каб Бог увайшоў у нашу штодзённасць, а мы яго там адкрылі, а мы там яго ўбачылі, а мы там яго сустрэлі. І вось тады, каханыя ў Хрысце, распачнецца цудоўная прыгода нашага жыцця, цудоўная прыгода нашага збаўлення. Каханыя ў Хрысце, сёння мы чулі з вами першае чытанне з кнігі прарока Ераміі. Файна прачытанае Слова Божае. Дазвольце, што я яго крышычку яшчэ раз зацытую вам, бо гэта Слова Божае. Гэта не проста лекцыя якоїсь навукової газети, часописма. Pan mówi, oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jak król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Любе у Христі Пану, брати і сестри, як файне пророк Єремія описывае вельмі важную падзею. Ён кажа аб прыйсці якогосьці вельмі важнай постасці, якогосьці вельмі важнага чалавека. Акрэслівае яго, што wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Jest postać wielmi ważna, przyjście jakoga zaslonić nawet usie podzieje narodu izraelskiego, narodu wybranego. Что было такого цікавого у житті народу вибраного? Ми пам'ятаємо з вами з розважання Слова Божого, що народ ізраїльський про свою неверность Пану Богу, праз тое, што узраслі ў пыху, што мы народ выбраны, вось нам усе павінныя, і нават Бог нам павінен штосьці, праз сваю неверность адвярнуліся ад Пана Бога, і за што былі пакараныя, падданыя няволі фараона. І мы памятаем з вами, колькі гэты народ бедны ізраільскі павінен быў выцерпець. Но мы цяпер можам гэта гаварыць з жалем, што ой, чалавечак бедны, ён шмат быў прыгнятаны, шмат цярпеў розных здзерстваў над сабою. Але мы забываемся прычыну, за што ён быў гэтак сказаны на такія тортуры і мучаніцтва. Праз тое, што быў няверны Пану Богу, праз тое, што адвярнуўся і пачаў рабіць сабе ідалаў, ім пакланяцца не Богу найвышэйшаму, але ідалам. Мы бачым з вами, што цярпелівасць Божая скончылася, і тады народ ізраільскі, памятаем, мучацца быў адданы. Каханы ў Хрысце Пану, браты і сёстры, што для народу ізраільскага было так важнае? Правильно, быть вызволенным з палону, быть свободным, мець магчымасць жыць так, як сам пабудуе сабе жыццё. Не хтосьці павінен вырашаць, як я маю жыць, але менавіта, што яны хацелі быць свабоднымі. Яны ўрэшце зразумелі, што Бог ёсць адзіная надзея, бо ніхто не можа нам дапамагчы. Вось, каханыя ў Хрысце, калі чалавек скаштуе абмежаванасці сваёй, калі скаштуе таго, што ён не ўсемагутны, ён не Бог, толькі тады чалавек пачынае зварочвацца ў бок Пана Бога і казаць: «Божа, змілуйся нада мною. Божа, дай мне сваю міласэрнасць, прабач мне мае правіны». Ці ж гэта не так у сённяшнім часе? І вось, каханыя ў Хрысце, для народу ізраільскага было вельмі важна атрымаць гэтае збаўленне, вызваленне з палону. І мы чуем з вами у кнізе Святога Пісання, што Бог даў гэтую ласку праз Маісея. Вывядзе народ ізраільскі з палону.
Ёсць магчымасць збавіцца. Калі ўжо чалавек не дае рады, то ёсць Бог, да якога вельмі варта звярнуцца, бо Ён паможа. І як трывога, так да Бога мы чуем гэтая прымаўку да сённяшніх дзён. Парой яна не толькі прымаўка, але становіцца законам жыцця. Я жыву як хачу, але потом, калі ўжо дрэнна, і ніхто не радзіць маёй сітуацыі, то тады ўжо да Бога я прыйду, і Ён мне абавязкова дапаможа. Так, Бог дапаможа. Бог любіць чалавека. Бог любіць кожнага чалавека, без выключэння. І мы бачым з вамі, калі Пан Бог даў гэтую ласку вызвалення народу ізраільскага, мы помнім з вамі, як гэта адбывалася, калі Моисей прыходзіў да фараона і казаў, што дазволь, каб народ выйшаў, пакланіўся Пану Богу, склаў ахвяру, то мы чуем з вамі, што фараон упіраўся шмат разоў, і былі ўжо 10 плягам. Было перайсце через Чырвонае мора. Быў момант, калі, ходзячы па пустыні, трацілі надзею, цярпялівасць народ ізраільскі, і прыходзілі да Маісея і казалі, мы ўжо нам надоело тут валэндацца па гэтай пустыні, і есці мы не маем чаго. Мы мелі там у Егіпце мяса і цыбулі падосталь, а цяпер мы з голаду тут паміраем. І мы памятаем цудоўныя пшапюркі бялыя, каб чалавечак мог насыціцца, наталіць свой голад. Гэта вялікія цуды, гэта вялікія знакі, вялікі аб'яў Божай любові да чалавека. Каханыя ў Хрысце для народу ізраільскага гэта было штосьці надзвычайнае, немагчымае. Гэта найбольшы дар, які мог Бог даць чалавеку у ягоным існенні. І мы чуем з вамі, што Ерамія кажа, вы цяпер усвядомілі, што гэта важны момант у народу ізраільскага быў? Так, мы гэта свядомыя. Вы, народ ізраільскі, разумееце, што Бог вам учыніў? Так, мы разумеем. Будзе яшчэ мацнейшая аб'ява Божай любові. Прыйдзе яшчэ больш важны чалавек, бо цяпер вы былі вызваленыя ад матэрыяльнага зневалення, а прыйдзе той, які вызваліць вас ад духоўнага зневалення, ад духоўнай смерці вас прыйдзе збавіць асоба. І мы, напэўна, ужо здагадаліся, кім ёсць гэтая асоба. Імя яго, якую надасі, помніце, што было ў Евангеліі напісана? Як? Грамчэй. Я не чую. Да Юзафа, як Бог звярнуўся. Дасі яму імя Езус Эммануэль, што азначае Бог з намі. Хто праснуўся, ўжо падніміце правую руку. Адзін чалавек. Ой-ой-ой, 2, 3. Можа, вам трошечку заманатонна. Трэба хіба яшчэ сплясаць, каб было весалей. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, прыйдзе збаўца той, які вызваліць ад вечнай смерці, які паканае грэх і смерць. І вось, каханыя ў Хрысце, ў пэўным моманце мы, чалавецтва 21 стагоддзя, у руціне сваёй штодзённасці, калі выконваем, як наша жыццё выглядае, калісьці, памятаю, размаўляеш з чалавекам, ён кажа, проша, ксяндз, якое гэтае жыццё? Гэта проста праца, хата, яда, спанё, зноў праца, хата. Гэта ўсё маё жыццё, больш нічога няма. І вось як важна нам з вамі у адвентовым часе зрабіць штосьці другое, рэстартаваць сваё жыццё. Пачуць Езуса, які кажа, што
Для нас так, у пэўным сэнсе, вось гэтая форма жыцця, праца, хата, есці, спаць, гэта, вось такое наше жыццё. Гэта, ведаеце, палон егіпецкі. Але Пан прыйдзе тая асоба, які вызваліць нас з гэтага палону. Ён ёсць іскрой жыцця. Ён ёсць свет жыцця, ён ёсць надзеяй жыцця. Калі парой глядзіш у вочы чалавеку, і там няма агня. Там толькі безнадзея, кропка бай. Безнадзея, бессэнсоўнасць, і ўвогуле я ні да чаго. І хіба што свет мяне зненавідзеў, і я нікому не патрэбны, асабліва калі размаўляеш са старэйшым чалавекам, я нікому не патрэбны. Глупота. Гэта найбольшая глупота, якую д'ябал засеяў у свядомасць чалавека, што мы не патрэбныя. Дзеля цябе, дзеля мяне. Мы чуем з вамі прароцтва Єраміі, што прыйдзе збаўца. І настане вечны супакой. Файне спявалі у псальме з вамі, што покой заквітне, кеды Пан прыбэндзе. І, коханыя, у Хрысце Пану, калі ён прыйдзе збаўца, мы чулі з вамі на распачатце, што збаўца ўжо ёсць, ён сярод нас. І гэты час адвенту, ён для нас дадзены толькі для таго, каб мы з вамі адкрылі ў сваім сэрцы ягонную прысутнасць. Ён нігдзесьці там 25 снежня сядзіць і чакае, калі там ужо настане, каб можна было б да нас прыйсці. Ён ужо ёсць з намі, і ён кажа: я люблю цябе, я тут. Чуеш мяне ці не? Я тут. Я даю табе надзею, я даю табе вызваленне, я даю табе свабоду, шчасце. Прытуліся да сэрца майго, і ты адчуеш гэта, як яно жыццядайна для цябе б'ецца. Ганы ў Хрысце Пану, браты і сёстры, як важна чуць словы Божыя ў сённяшнім свеце. Калі мы губляем сэнс і смак жыцця, то адзіная надзея – гэта Бог, які кліча і кажа: дзіця маё, ты будзеш шчаслівы, калі прыйдзеш да мяне, калі прымеш мяне як Пана і збаўцу свайго жыцця. Не як гістарычную постаць, не як палкаводца, которага чакае ўвесь свет, который вызваліць і закончыць усе гэтыя войны. Не. Як той, які збавіць тваё жыццё ад вечнай смерці і дасць табе надзею радасці жыцця вечнага, які зробіць для цябе смак твайго жыцця. Бог – гэта смак нашага жыцця. Любоў – гэта смак нашага жыцця. Як файна, калі можна прытуліцца да добрага чалавека, да свайго блізкага і адчуць гэтае цяпло. Да каго прытуліцца, калі самотны чалавек? Так. Усё раўна ёсць той, да каго можна гэта ўчыніць. Гэта наш Бог. Адчуць ягонае цяпло, ягоны подых збаўчы. Ён ёсць сярод нас, і нас з намі. Ганы ў Хрысце Пану, браты і сёстры, далей мы чуем з вамі файнае Євангелле, якое распавядае у пэўным сэнсе пра Юзафа, які апынуўся ў вельмі складанай сітуацыі. Чалавек вельмі важны ў гісторыі збаўлення. Чалавек, які самы маўклівы. Звычайна, каханыя ў Хрысце, калі мы хочам нешта даказаць, то мы выкладаемся на 101%, і мы можам гаварыць, даказваць, крычаць нават і рукамі махаць, як гэта ксёндз робіць. А Юзеф – гэта той, які маўчыць, але ягоная цішыня, ягоная маўклівасць, яна найбольш нас пераконвае. Прынамсі, я люблю маўчанне святога Юзефа. Ён там шмат гаворыць.
My czujemy z wami na początku, po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. I dalej mówi, mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Pierwszy raz, wiecie, kochane, kiedy susтрел się z tym fragmentem, to troszeczkę oburzył się na Józefa. No тому что не разумел, jak to mogło stać. No właśnie, przychodzi do ciebie twoja żona i każe, że ja ustanę błogosławionym, a Józef, aj nie, lepiej z tobą nie żyć. I co teraz z tej Maryjej, jak z jej być? Ale kochane u Chrystie, Pan Bóg przez swoją lasku, przez swój podych Ducha Świętego objaśnił i stało się na swoje miejsce, bo Józef na samej sprawie wielki bohater. Сутыкается с ситуацией, которая, по-людску кажучи, і по законі усіх логікам, усіх висновам, ён увогуле вельмі цяжкая ситуація апынаецца. Калі Марыя аб'яўляе яму, што яна ў стане благаслаўлёным, а яшчэ не жывуць як мужык з жонкаю. А калі гэты момант настае, мы памятаем з вами, што пасля звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі яна збіраецца да сваячкі сваёй Альжбеты. Памятаеце гэты момант? То есть, жонка знікае на 3 месяцы да сваёй сваячкі пайшоўшы, а калі вяртаецца, кажа, а у меня вот такая ситуація. Але ты не перажывай, бо гэта ад Духа Святого, это Божае дзеянне. І вось, каханыя ў Хрысце, Józef стаіць перад такім незразуменнем, гэта, па-людску кажучы, ну, немагчыма. Хто гатовы тут прысутных памяняць кардынальна сваё жыццё? Можаце падняць даже руку. Ведаеце, калі нават жыццё трошечку укладаецца не так, ну тады так, можна было б сказаць, ах, была не была, давай кардынальна мяняць сваю жизнь. Але калі ўсё добра ўкладаецца, а тут раптам трэба штосьці памяняць, то не моцна ахвотна гэта я магу ўчыніць, згадзіцца. І вось Józef знаходзіцца ў такой абставіне, што ну штосьці трэба будзе мяняць. І, каханыя ў Хрысце, вось гэты момант Józef сваёй маўклівасцю, вялікай пакорай, ён разважае ў сваім сэрцы, што мне рабіць, як правільна паступіць. Учынак ягоны, каханыя ў Хрысце, вельмі мужны і гераічны, бо па законе, калі была здрада сужанская, то жанчыну можна было каменаваць, забіць проста каменямі на смерць, і гэта было бы, ну, выкананнем права. Гэта было бы абавязкам нават, забіць чалавека за грэх. А мы чуем з вами, што Józef справядлівы і не хочачы на зняславення, хацеў яе патаемна аддаліць. Каханыя, што ў гэтым крыецца? Ён хацеў сказаць тым, што гэта маё дзіця, з ёю я жыць я не хачу. Я аддаляю яе ад сябе. Я вінаваецца у тым, што яна цяпер будзе гадаваць сваё дзіця без бацькі. Гэта я вінаваты. Хацеў браць на сябе ўсю адказнасць за гэтага жэсту. Ён па-людску проста не мог ніяк знайсці выйсця, бо гэта ўсё выглядала на здраду. І вось, каханыя ў Хрысце, ён бярэць на сябе абавязак за гэтае грэхападзенне, за гэтую здраду. І любэ ў Хрысце, і так сабе пастанавіў яе аддаліць. Як сабе усвядоміць, што чалавек вырашае, згаджаецца на тое, што ў маленькай мясцовосці, дзе жыў Józef, усе ведалі,
хто ён, што вось Марыя ўжо сужонка ягоная, і вось стан благаслаўлёны, дзіцятка мае нарадзіцца. А ён такі справядлівы, узяў сваю жонку і адаслаў. Дзіця зрабіў, але выгнаў. Як гэта прыняць і як гэта зразумець? Каханыя ў Хрысце, ён быў сам добравольна узяў на сябе адказнасць за тое, што усе будуць тыкаць пальцам, усе будуць яго вінаваціць, усе будуць на яго крычаць, усе будуць ругацца, і ён на гэта згадзіўся. Я так буду рабіць, я так буду жыць. Ён быў гераічны, хацеў чыніць гераічны паступак. Але мы чуем з вамі, як Бог прыняў гэтую ахвяру і пастанавіў яму выясніць, як гэта ўсё насамрэч адбылося, як гэта мае вялікі сэнс у гісторыі збаўлення чалавека, што гэта не было граху, не было якойсьці здрады, што гэта прысутнасць Пана Бога ў тваім жыцці, кардынальная змена твайго жыцця. Мы стартуем з тваёй вернасці, мы стартуем з тваёй цярпялівасці, мы стартуем з таго, што ты ціхі і пакорны, разважлівы, што ты размаўляеш і радзішся з Богам, як гэта мае быць, як мае адбыцца. І вось я, Пан твайго жыцця, кажу табе, вазьмі да сябе сваю жонку, бо гэта з Духа Святога зачалося ва ўлонні яе. Гэта ёсць збаўленне тваё. Гэтаму дзіцятку ты надасі імя Езус, бо Бог з намі, я ніколі не пакідаю вас. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, святы Юзеф гэта прыклад, ведаеце, не толькі для мужчынаў, которые сутыкаются с понятием таким «а ты папа». Не, гэта прыклад для ўсяго чалавецтва. Бо ёсць розныя абставіны, з якімі мы ўсе сутыкаемся. І першыя эмацыянальныя нашыя адрухі, яны могуць зрабіць вялікую крыўду людзям, могуць прынесці вялікую трагедыю ў жыцці чалавека. Бо мы можам накрычаць, мы можам наругацца, можам адрэагаваць так, нестандартна, што можам проста зраніць чалавека да жыцця, на цалае жыццё. А Юзеф сваёй цярпялівасцю паказвае іншае выйсце. Не, пачакай. Не трэба спяшацца асуджаць. Не трэба адразу перакладаць адказнасць выдуманым якімсьці словам ці нараканнем, ці штосьці. Не. Божа, асвяці мой розум і сэрца, дай магчымасць зразумець, ці ёсць у гэтых усіх рэчах твая воля, твая прысутнасць. Раскажы мне. І вось, каханыя ў Хрысце, святы Юзеф атрымаў гэты адказ Бога. Мы памятаем з вамі з Евангелія праз тое, што Бог звярнуўся да яго ў сне, каб зноў жа не зрабіць чалавеку крыўду, які Бог далікатны і поўны любові да чалавецтва. Ён нават у моманце аб'яўлення таямніцы збаўлення, мы бачым з вамі, які далікатны, каб не зрабіць шкоды чалавеку, зварочваецца праз сон і аб'яўляе яму, што гэта ёсць любоў Бога да цябе, Юзефе. Прымі гэтую сваю сужонку, Марыю, бо там ёсць твая надзея, тваё збаўленне. І каханыя ў Хрысце, Юзеф шчаслівы з той нагоды, што выканаў волю Бога. Ён шчаслівы таму, што Пан яму аб'явіўся, ён усё зразумеў. Ён шчаслівы з таго, што мае магчымасць, кардынальна змяніўшы сваё жыццё, падмацаваўшы сваю веру, можа ісці і свету аб'яўляць прыклад альбо свету аб'яўляць шлях да Сына свайго Езуса Хрыста, да Езуса збаўцы нашага жыцця з вамі. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, каб нам не змучацца ў першы дзень, то вельмі важна пачуць нам з вамі гэты пасыл літургіі слова і пачатку нашых засяроджанасці, нашай малітвы адвентовых рэкалекцыям.
что Бог прагне збаўлення кожнага чалавека. Бог ёсць з табою. Бог ёсць вакол цябе, Ён разам ідзе шляхам твайго жыцця. Адкрый яго, Ён дае сябе пазнаць у сваёй штодзённасці, ва ўсмешцы іншага чалавека, у сённяшніх нашых практыкаваннях, сённяшнім слуханні Слова Божага. Ён разам з намі, Ён аб'ясняе нам усе тайны, усе таямніцы нашага жыцця. Гэта Ён з любоўю прамаўляе да нас. Увайдзі у блізкія адносіны са мною, бо тады ты скаштуеш смак свайго жыцця, ты будзеш мець надзею, ты будзеш шчаслівы, вызвалены. У Богу ёсць нашая свабода. І другая рэч – гэта не спяшацца асуджаць, не спяшацца рабіць якіясьці высновы, але перш за ўсё параіцца з Богам, са Святым Духам. Божа, як я маю жыць? А Ён адказвае нам на нашае гэтае пытанне. Калі прымеш мяне як свайго збаўцу, то мір, спакой запануе ў тваім жыцці. Гэтага вам і сабе жадаю. Амен. Для Бога няма нічога немагчымага, таму з даверам прадставім Яму нашыя просьбы. Молімся за святаром, і за святароў, каб яны служылі Хрысту таксама аддана, як святы Юзаф, цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб пад апекай Маці Божай і святога Юзафа яна узбагачалася духоўна і матэрыяльна, цябе просім. Молімся за дзяцей, каб яны ўзрасталі ў мудрасці, у гадах і ў ласцы у Бога і ў людзей, цябе просім. Молімся за нашых памерлых вернікаў, асабліва за памерлых, якія пахаваныя на могілках у вёсцы Дружба, таксама за памерлага Аляксандра Жизнеўскага і Максіма Трэймак, каб яны ў небе сузіралі Бога, на якога спадзяваліся на зямлі, цябе просім. Даручым таксама Божай міласэрнасці душу спачылай Анастасіі, цябе просім. Молімся за нас саміх, каб удзел у адвентовых рэкалекцыях умацняў нашую веру, цябе просім. Божа, выслухай просьбы, якія мы з даверам да цябе ўзносім, і адары нас тваім спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ofiara Pana naszego. Pan z wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święto Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą. z Duchem Twoim. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świat. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą łączymy, będziemy przejmować. Niech nam pomogą się dać życie wieczne. Panie Jezu Chryste, nie przyjęcie całej krwi Twojej, nie ściągnie na mnie lecz moją duszę i ciało. Oto Jezus, Baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, okaż nam miłosierdzie w Twoim Kościele i spraw, abyśmy przez modlitwę i chrześcijańskie życie przygotowali się na bliską już uroczystość naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Отдяч Боже вам, шановне у Христі Пану, за дар супольної молитви під час Святої Євхаристії. Дякую вам велике за вашу терпеливость і вашу віру. Запрошуємо вас ще на ці дні разом з нами молитися, рихтувати своє серце, углядатися у своє життя, углядатися в те місце, де ми можемо зустріти Христа уже сьогодні. Дозвольте йому прийти у своє життя. На розпочатий день прийміть з вірою Божє благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.